Русия дүлбер ве зеңгін мемлекет. Оның учсыз, бұжақсыз кенліклері, өзінің уникаль дүлберлігі ве шыт миллет колоритынен таныла. Бүтін вақытлары санат эрбабларының диққатыны желп етерек, яны эсерлер язмасына илхамландырған. Сөз ұсталары ажайып сатырларыны яратқан. Ресамлар оның гүзел манзарасынен ресімлеріні яраштырған. Бестекярлар есе табиат мотивлерінден ось нағмелеріні доғыртқан. Гүзел манзаралы мемлекет Қырым-татар эдебиятында да еріні тапты. Бірқач Қырым-татар шайыры өзінің эсерлерінде оның дүлберлігіні тасвир еткенлер. Когда над степью, над речными руслами протяжную услышу песню русскую, мне видится далеко-далеко. Я вижу, кони скачут степью вольною, там Русь гудит своими колокольнями, и гул идет высоко-высоко. Когда брожу я горными отрогами, над пропастью скользящими дорогами, когда плывут гортанные песни звуки, мне слышится орлиный гордый клёкот, мне слышится подков звенящий цокот татарских сабель, жаркий перестук. Бұл сөзлер белі Қырым-татар шайыры Сейтумер Эминнің қалеміне айт. Айны бөле сөзлерінен қалем ұстасы өзінің песни планеты шайырынде Русияны тасвир ете. Бұл да себепсіз дегіл. Өмірінің мойын бір қысмыны Новороссийск шайырынде яшаған шайыр, оның халық рухыны пек терен дойды ве бір sıra esерлерінде акс етті. Да бір белі шайырымыз Улы Ватан женгінің иштиракчысы Риза Халидның ижадында чок арби ватанпервер эсерлер мойым ерні тута. Арасында да рус топрақларының güzelligіне бағышланған шиырлер бар. Олардан Русияның пайтақты ақында бөле сатырлар расткеле. Москвада yüzüm күле, ғұрурванам. Күнешмында да айдын. Мен шай саям. Ватанымның уы мешур пайтақты о. Енішлерде шуретленген байрақлы о. Москвадыр емекдарны қорчалаған. Барышық чүн күрешчіге яқын тұрған. Мұсафірлер үшін sıcақ юрегі бар. Егер бізге эйлікнен келсе олар. Башқа шиырынде есе қалем ұстасы Девлетнің ве умумен дүнияда ең балабан өзенлерінден бірісі Волга или айрете қала. Без конца и без края твои берега, разливаясь в раздольном краю, ты волнами морей затопляешь луга, я тебе эту песню пою. Исмаил Гаспринский адына Қырым-татар китапханесі ел Русия күніне бағышланған тедбірлер өткере. Окуучылар үшін билги араштырыcı программа азырлана. Бұл елі мисал оларақ Исмаил Гаспринскийның рус мұсылманлығы китабы 140 яшыны толдырды ве тедбірнің esas қараманы олды. Қырым-татар ресамларының ижадында да рус мотивлері расткеле. Белі рус қадынларының образлары, оның сырасында рус актрисаларының қияфеті Қырым-татар ресамларының эсерлерінде де бар. Мисал olarak Совет театр ве кино актрисасы Фаина Раневская яшфырчы ustası Шевкет Кешвидиновның ресімлерінде расткеле. Ой севімлі қараманыны ilk кере ресам та 2012 senesi Черно-белая адлы шахси сергісінде тақдим етті. Қара ве бияз үслубінде yapılған 32 kadın-kızlar образы арасында айны шу актриса экспозицияның инчisi oldu.
Қырым татар медени тарихи мирас музейінде де эр-ел Русия күніне бағышланған тедбір кечмекте. Бұл елда истесна дегіл. Ежегодно в нашем музее проводятся тематические мероприятия, посвященные этой дате. В нашем музее готовятся специальные информационные часы, на которых научный сотрудник рассказывает об истории этого праздника, и рассказ его сопровождается показом мультимедийной презентации. И, конечно же, в рамках этого мероприятия мы также показываем мини-выставки и проводим мастер-классы для детей. Мероприятие проходит очень интересно, и все эти мероприятия у нас проводятся при поддержке Министерства культуры Республики Крым. В этом году мы подготовили также музейный урок, на котором наш сотрудник подготовил интересный рассказ об истории этого праздника, сопровождаемый показом мультимедийной презентации тематической. И, конечно же, в рамках этой выставки мы показали мини-выставку кукол в национальных одеждах, так как наш Крым является уникальным уголком, и в нем проживают много народов, поэтому мы показываем и культуру, стараемся их показать, и развитие их культуры на наших мероприятиях. И в рамках этой выставки мы также показали книжную выставку, подготовленную нашей библиотекой. Там были представлены и символика России, и различные книжные издания. Также в рамках этого мероприятия мы провели для детей мастер-класс по изготовлению куклы-мотанки. Конечно, мероприятие проходит очень интересно, и дети с удовольствием посещают наши музейные мероприятия. Рус ve Türkiye halklar arasındaki dostluk alakası hikmetli hocamız İsmail Гасприинский'nin faaliyetini teşkil etmekte. Aynı onun hareketiyle 20. asırın başında Rusya'da İslam sesi yankıladı. Neticede Rusya'daki musulmanlık ilk sefer özünü yetişken medeni güç gibi gösterdi. Bu haqda bütün fikirlerini qayd etmelerini, gözetilerini Rusiya musulmanlığı kitabında tasvir etti. Bek büyük mesele bu. Onu açıktan açık yazgan ve propaganda etken bir gayeleri var ki bu devlette yaşayımız. Bu devlet büyük devlet. Öyle böyle kolay yıkılacak devlet değil. Onun için ona göre adımlanız. Bellemeyiniz ki yarın ortalık değişir de böyle olur da böyle olur da böyle olur da. Buna bugün nasıl fırsatlar var? Hem de o fırsatlardan faydalanıp devlet dumasını bile Kırım Tatarlarga çalıştırmak için yani bir ucunu faydası olsun deyip mahsus kitaplar çıkara. Devlet dumasına nasıl saylavlar geçecek? Kimler nasıl şahıslar mülkün saylamak ve Kırım Tatar'ın isteklerini, geleceğini, onun hayatını, bütün yerlerini demek saklamak için, tutmak için, yöneltmek için o devlet dumasında olan adamlar yapmak gerekir. Şayet Reşit Medivler saylandılar, sonra bizim İsmail Yamanovlar saylandılar, devlet dumasına fraksiya başları oldular, fraksiya komissiyaların büyük katipleri oldular. Yani çaremizge göre o vakitte Гасприинский'nin gayesinin o pek ciddi onu anlataydı ki bu cemiyettemiz, bu cemiyetin inkişafına ve uygunluğuna uğraşmak gerek ve inkişaf etmek gerek. Eğer de duruldu mu, durgunluk başlay. Durgunluk başlay, bundan bir hayır yok, bir kar yok. Millet şayda gayip olmak mümkün. Gözünü açıp yumganca. Ta 1905 senesi Tercüman gazetasında müttefiklerimiz böyle yazar. Çok asırlar devamında Rus ve Türk halklarının medeniyeti terin bağ tutar. Kaba ve yerinde olmayan hareketlerge bakmadan Allah'a şükür yaxşı münasebetler bozulmadı. Bu da anlayışlı. Çünkü iki batır asırdan asırga tek bir maksat, yani Gidranın uç başı, haksızlık ve cahilliknin meşakkatlarından egilip yürgen.
бу эле кечмиште оуду. Келечекте эсе шу калклар эркеске керек оган акыйкат ве жакшы жашайышынын сайыбы олмак үчүн ян-янаша кетмели.